Бочка жарылатып. Қача, бочка! Мына урматтуу ел, мен қандай көрініп жатамын білбеймін. Мынакей бұл жақтан мені ыйлап жатасыздар деп ойладыңыздар. Бәлкім ыйлап жатқандырмын. Бірақ бізді ыйлатқан нәрсе Родной, как у вас дела? Жақсы, рахмат. Нормально? Жақсы. Все. Мынакей ыйлатқан нәрсе таракандай қылып дем ғой, жыттайын. Мынакей Мынакей дуандың жеті дуандан қалай қал жоғылып жатат аянтқа. Мен ишенбей тұрам. Ушунчалық елдің зейінің кейгеніне. Мен еч ишенбей тұрам. Чын эле ушунчаға жеткиздиби? Ушунча ел кыйналдыбы? Чын эле ушунча шайлоо акыйкатсыздык болдубу? Кандай болду бул нерсе? Кандай болду? Бул ушуга биз ишенегизге болобу? Кандай деп түшүнүшүбүз керек. Ушунун бардыгын. Onun sebebi emnede. Mınakey. Ак үйдөн ак сүйөктөр чыкпайт беле. Аксы окуясында Огнестрел. Я, Огнестрел, жить тарпал. Мынакей. Мына жамандыкты көрдүңөрбү? Ушундай да болобу? Мына. Кыйналгандар. Мына. Жаңылатты. Резин yok men Өз элин аткан оңолобу? Өз элин аткан оңолобу? Рахмат. Мына биздин ардактуу агайантта, биздин ардактуу ак үйдө, мына биздин ак үйдө ак кишилер иштейт десек, ак жүрөктөр болот десек, биз күйүп жатабыз. Ак үйдүн аянттын күйгөнү, бул Кыргызстандын күйгөнү. Ак үйдө акыйкат жок болгону, бул Кыргызстанда акыйкат жок болгону. Мынакей, ак үйдөн doğru келип жүрөк жок болгондугу, Кыргызстандын жүрөгүнүн жок болгону. Урматтуу меймандар, биздин улуулар, биздин акылдуулар, биздин сулуулар мындай кылбаш керек эле. Эл менен диалогго келиш керек эле. Эл менен сүйүш керек эле. Эркекти чыгып туруп, тетигинин башынан айтыш керек эле. Сүйлөшүш керек эле, түшүндүрүш керек эле. Бирок түшүндүрө албай жатат. Sözü kıska, oyu kıska bolup jatabı. Ana keyin söz жоқ, анан окко кетип атышат. Сөзү жоқ, чокко кетип атышат. Сөзү жоқ, түтүнгө кетип атышат. Сөзү жоқ,
tütün uğulandırıp çatışat. Aşandan göre söz menen çıkpayбы. Ne el atat dep korkabı. Ölsöň öle ber, çındıkты aytıp öle ber. Uşaka geldin mi? Eldin uğulu boldun mu? Eldin tınççılığın, jakşılığın alam dedin mi? Kolun alam dedin mi? Jürögün alam dedin mi? Padişah bolam dedin mi? Emir bolam dedin mi? Bulolbay kaldın mı? Bulolbay kaldın mı? Buna ok cevap atat. Ok cevap atat. Resini yok mu? Resine oktan menen atıp atat. Söz kalbay kaldı. Söz tüvenip kaldı. Buna tiyip atat oktordun bana. Hey, liderden kim var canım? Siz liderden kim var? Liderler kalbay kaldı. Kana ya liderler. Liderler bilmeyin. Lider var beklenen ayakta. Buna. İyi. Alı jetken. Alı jetken Akıy. Akıydın alı jetkeni. Baykuş el. Buna baykuş el. Baykuş el. Can degen gerek. Can degen gerek. Oktun ünü. Zaptın ünü. Baykav atasınlar. Okta tiyip atat. Ol atlı. Bana. Aha. Dostlar geldiler, dostlar geldiler. Oşanı görgüzünüz de. Kanal. Свой канал.